Ya madoda amakhulu lapha ngifuna ukukhuluma ngalabafana lapha abathathu igebengu eziqashwe ukugobela ukuthiwa zongihlukumeza zondliwa yimina ngoba phela mina ngikhokha kakhulu lo kwakuphuma kwiparole ka-20 years for imeda lokhu okula kwasePortshepstone nako kuyisigebengu sakhona kodwa kwakwade komunye ugobela kwase kwangithi-ke ngoba kwambhebha ugobela wakwenza kwaba kwasinayi qeda-ke idlozi noma uhamba uyothwasa bese ubhebha ugobela into zakho vele igobe zonke inuka igolo kakhulu so lokhu kwanjalo-ke lokhu kwagcina kwabhebha ugobela wako ugobela wakubopha lokhu-ke okunye kwakamhlongo lokhu so kukasimelane lokhu wakwaZulu ePortshepstone lokhu wakamhathi wakamhlongo lokhu khona ngapha kodwa ngapha ongwavuma kanjalo so konke lokhu-ke into eyayiqashwe ugobela ukuthi izohlukumeza mina kuthiwa ngilalela ngizwa mina umuntu odelelayo egcekeni manje ngifuna izokuhlukumeza mina zonke kwakwenziwa mina zonke amanyala kona nje lokhu okubili ayikuhamba phambili lokhu kwakona kodwa ngisho ukuthi-ke ayikho into ebuhlungu ukuthi uzela bese uzohlukunyezwa angithi ugobela wayeqashe bola kuthiwa zongihlukumeza-ke lapho izinja lezi zakhe lezi kwagcina-ke kuxabana kodwa-ke kwemva kwesikhathi ngithi angibekele khona madoda amakhulu ukuthi njalo nje uDlamini ade ethwele yonke inhlobo yamanyala umuntu ohlala ethwele amanyala kodwa akabi nakho kuyayithulela nje ngathi